Ivane Grišorac iz zbirke Matični mleč. Govori novosadska dobrotvorka Marija Trandafil, čija je upokojena duša zgusnuta u grumen sunčevog sjaja viđena je na kupoli Nikolajevske crkve usred prolećnog podneva. A ja i sad u ovim nebeskim sferama pletem nevidljive čarape. Udovicama krišom u snove uvlačim se, pa šaptom ohrabrujem očajnu samoću koja ih grli šakama od leda. Sve je sada kako i bilo, ali čudi me i ražalošćuje koliko mladih očajnika ima u vašem vremenu tehnike i komfora. Njihov očaj ja izlečiti ne mogu. Prazninu njihove duše samo bi Gospod ispuniti mogao. Ta praznina u dušu mi se useli onih godina gospodnjih kad decu izgubih svoju, Sofiju i Kostu, pa usred bogatstva ostadoh sinja kukavica u pustinji. Tako sama usred ljudi, tako zamonašena pored živa muža, ja se samo dobru ljudskom zavetovah i radosti srca i mom uvelom majčinstvu. Zna Gospod kako sabljom nevidljivom valja preseći groce kojim dospeva nam život u utrobu. A ja jednom, samo jednom od svih dana koje poživeh, jednom ostah gladna i očajna. Kad iz bombardovanog grada naše gradine i bašte spas potraži smo među onima u Varadinu koji su na nas đulat bacali. Ta mi glad i očaj ostaše večna tegoba u duši koju lečiti htedoh kod siročadi, kod stradalnika i obudovelih žena. U tom lečenju duša mi visoko među oblake izvinu se, a tamo čista svetlost beše, a u njoj deca moja, anđelčići, u radosti zauvek osvetljeni. Zato kad zapitaš se otkud u Bogu moja duša progovori i zašto u obnavljanju crkvi nađoh poslušanje, znaj da odgovor dobije pre no što pitanje ti zatreperi na usnama. Ovu crkvu, Nikolajevsku, u kojoj burjan i čkalj su nicali, i jermensku đuladima izvaljenu, obnovih s tugom očajnom zbog detinjeg plača koji u praznom iz srcu odjekuje. I sad, dok Jorgovan svoj miris plavi do neba širi, ja bih da svako dom svoj nađe, da spokojan bude, stomakom sit, a dušom uznosit.